Вице-президент Украинского ПН-центра Андрей Курков. Смотрите в пятницу, 3 ноября, политическую историю с Гульнарой Бекировой в 22:15 на телеканале АТР. АТР'ны тенқид еткенлер çok. Hamada ATR sizden başlanır. Birinci Kırım Tatar telekanalını işgal şirayetlerinde bile beraber yapabilemiz. Деңішмелерні сен де, мен де көрсетіп, халық, ватан ve milletimiz için çalışa bilemiz. Milli hareket yolları denişti, kureş yolları da denişti. ATR Kırım-Tatar milli hareketinin bir parçasıdır. Çette kalmanız. Kırım-Tatar тіліні білсең ve vatanımızdan келешегін düşünсең, ATR takımına sen de qoşul. Selam aleyküm, efirde zaman noyabrның 1-i Kırım işgalinin 1343 күні студияда Мавилия Мухтарова çalışan. Bugün Ukrayna konsulu Ruslan Zeytulaevni Башкортостан hapishanesinde ziyaret etmeli. Bunu advokat Edem Semidliaev haber etti. Hizbut Tahrir davası çerçevesinde mahkum etilgen Kırımlı Ukraynaga avuşturulmasına dair 5 ariza berdi. Cevap şimdilik yok. Eki ay verse Ruslan Zeytulaev Rostov-na-Donu şehrinden Башкортостан Cumhuriyetine avuşturulgan edi. Sizo xadimleri ondan aşını çekip algan eken. Ruslan Zeytulaev işgal etilgen Kırımda Hizbut Tahrir teşkilatının bölügünü kurmasında qabatlandı. İşgalciler onu 15 yılga azatlıktan marum etti. При выезде СИЗО из Ростова был инцидент. Сотрудники СИЗО украли, можно сказать, 10 банок тушенок у него. Поэтому он после того, как продержал голодовку, ехал практически голодный, что повлияло на его, конечно же, состояние. Бахчысарайдағы тінтулерінің шаты давасында экспертиза yapılacak. Şevket Razakov sözde politsiya xadiminin betine tükürgeninde şekлене. Advokatı Mamet Mambetov'nın aytkanına göre ekspertiza neticeleri esasında taqiqat qarar çıqaracaktır. Şevket Razakov bu sene aprel ayında Бахчысарайда keçirilgen tintuvlerinin şatı ola. Oktyabr ayında ona karşı jinayi iş açıldı. İşgalçiler o politsiya xadiminin betine tükürüp aqaretledi deyik. Следователь поставил вопрос перед судебным экспертом, может ли тот момент, именно связанный с плевком в отношении в адрес работника правоохранительных органов, считаться оскорбительным каким-то поведением. И второй момент, который вопрос поставлен перед судебным экспертом, криминалистом, это портретная экспертиза. Server Zekeriyaev'nin omur arkadaşı tıntıf hakkında etti. İşgalciler olarının evlerine oktyabrның 11'inde kelgenidi. Server Zekeriyev'ni Hizbut Tahrir teşkilatı ile bağ tutmasında qabatlap 2 ayga nezaret altına aldılar. Onun 12 balası var, lakin qadılar buna kulaq asmadı. Sözde mahkeme cezasını dengiştirmek müracaatına reddetti. Побежали все уже по местам, даже не согласия, ничего. В спальню начали все ковырять фонариками, за коврами, за паласами. Подняли кровать, отодвинули комоды. Один пошел из них во дворе, погулял, о, говорит, нашел. Принес какую-то железку, мы потом смотрим, детский стульчик поломал. В этом году у нас годовщина 20-летия совместной жизни. И ровно в этот день силовики сделали нам хороший подарок. Забрали нашу бабашку, моего мужа. Бабашка скучаю по ней. Ukrayna'nın işgal etilgen Kırım'da insan haklarına dair rezolütsiyasının leyhasına 30'dan ziyade devlet qol tuttu. Bunu Ukrayna'nın Birleşken Milletler vekili Oleg Nikolenko bildirdi. Keçenleri Kiyev bu vesihani Birleşken Milletler'nin 3. Komitet Assambleyasına kirsetdi.
Украина дипломатының білдіргеніне көре резолюцияға реберу ноябрьнің орталарында бекленеле, бұндан соң декабрь айында о баш ассамблеяда музакереге чыгарылачактыр. Кечкенсене Украинаның Кырым резолюциясына Бірлескен Милләтлерде 70 девлет қол тұтқаныда. Сьогодні у Нью-Йорку делегація України внесла до секретаріату 3-го комітету Генасамблеї проект оновленої резолюції по Криму. Наразі співавторами документа виступили 34 країни. І в ньому, зокрема, міститься вимога до Росії виконати рішення Міжнародного суду ООН щодо скасування заборони Меджлісу кримсько-татарського народу. Ишгалчы Русия кемиетінің Қырым татарларға қаршы япқан үжімлері қында бұтын дүния білмелі. Украина тышышлер назірлігі бойле мақсат қойып, информацион программасыны башлата. Бұақта Назир Павло Климкин білдірді. Оның айтқанына көре бұл компания Қырымның Ишгалден құртаруында резолюция янында көвет бережі әлетке бақырыне. Бұлейханың бірінші штыракшысы Меджлис рейсінің мавина Ахтем Чийгоз олды. Це кампанія для того, щоб показати, що реально відбувається на території окупованого Криму, де ніхто не почуває себе в безпеці, де арешт загрожує кожному, хто є проукраїнським, де заборонена освіта українською, де заборонений Меджліс, де знову відбувається призов в злочинні російські збройні сили. Қырымлылар ватанына азат етмек үшін барышчы наразылық усулларына қолланмалы. Бұақта Ахтем Чийгоз Киевде Қырым татар генчлерінен көрішіп айтты. Меджлис рейсінің муавина Қырымны Ишгалден құртармақ үшін күн елінден келгеніне япмаға чағырды. О ярымада еле бақ тұтмақ керек деп қайдетті. Ахтем Чийгоз Украинаның фарқлы шерлерінде Қырым татар яшыларымен көрішмеге ниетлене. Все, что они здесь достигают, должно быть во имя Родины. И, естественно, самое главное, они ни на минуту не должны забывать, что они, каждый должны использовать возможность ехать домой. Как бы там тяжело не было, лучше с народом эти тяжести проходить, чем со стороны сочувствовать. Молодежь идеологически мобилизирована, она более образована, она знает, чего она хочет. Вот, поэтому нужен повод. Ишғал етілген Қырымның мемори сыңырында көріш чықыш ноқталары açılды. Бүгін гece saat 1-ден башлап саба saat 11-ге қадар Чунғар, Каланчак ве Чаплынка кечіш ноқталары қапатылғаныды. Ишғалчылар бұның себебі техник хаталар олды деп білдіре. Украина девлет сыңыр қызметі Қырымға барып чықмақтан бүгін ваз кечмеге чағырғаныды. Нам невідомо, з чим це пов'язано. Ми не підтримуємо жодних зв'язків з представниками країни-окупанта на півострові. В той же час така ситуація, що повністю не здійснювався пропуск. Вона зберігалася з часу ночі десь до 10 години 30 хвилин. І о 10:30 окупанти відновили пропуск на усіх 3 КПВ. Щоправда, пропуск на даний момент здійснюється вкрай повільно, але він є. Кечкен күні Ату аланында бір Украина арбии эляк олды, 5 яраланды. Түневін жебедегі вазиет кені кергінлешті. Дошман майын атыжы граната атыжыве бұйы калибрлі пулеметларына құллана. Ату аланында Гурджистан көңілісі истихбаратчы Георгий Саралидзеде эляк олды. Окупанти майже 2 години били зі 122-мм артилерії, мінометів калібру 120 мм, гранатометів та кулеметів по оборонцях Широкіного, що на Приморському напрямку. Наші воїни відповідали противнику із піхотного озброєння. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили режим тиші. Арсен Аваковның оғлы Александрның жазасы бүгін белгілене. Түневін оны хабаршылыққа қаршы милі бюро хадзімлері Киевде яқалады. Харьковдегі евінде сетінту кечірілді. Александр Аваков 14,5 миллион гривна меғдарында девлет парасына хырсызламасында шеклене. 2 елі версі чешлер нәзірлігі той үшін чанталар сатын алғанада Будава черчевесінде бабасының сабық муавені Сергей Чеботарьда яқаланды. Прокурорами, детективами було направлено прокурором на погодження клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою з альтернативною внесення відповідних застав. Усім 3 учасникам
усім трьом підозрюваним. Спеціальна антикорупційна прокуратура буде просити тримання під вартою для всіх трьох з альтернативою внесення застави по 5 мільйонів для колишнього заступника міністра внутрішніх справ та ще одної особи і 4 мільйони для підприємця, який начебто виготовляв ці рюкзаки. Тобто загальна сума застави на трьох складає 14 мільйонів. Це та сума збитків, яку детективи інкримінують в вказаному провадженні. Панамадан Украинаға ұштырылған Владислав Каскев, якайға незарет алтына алында айны вақытта оңа 160 bin гривна пей бермеге имкан берілді. Янукович заманында ятырым вемелелей халарны идаре девлет агентлігінің ребері 7,5 миллион гривна меғдарында бюджет парасының елді етмесінде қабатлана. Адвокатлары девлетке кетірілген зарар төленежек деп білдірді. Владислав Каскев 5 күн ішінде пей бермелі. У разі несплати такої застави Владислав Каськів може бути повторно затриманий та арештований. Уже без альтернативи внесення застави. Суд зобов'язав його здати всі наявні у нього закордонні паспорти, що він і має зробити сьогодні, здавши ці паспорти слідчому. Кешкенсене Киев Владислав Каскевны қыдырмаға башлады. О Панамада махкум етілдандака махкеме $600 000 меғдарында пей белгіледі. Сабық мемур пара беріп Панамадан сәси сығынақ істеген адауыңа рет жевабы берілді. Бүгін о Украинаға қайтты. Нью-Йоркта теракт. Юк ташыған араба топлашып тұрған инсанларына қақты. 8 адам елі қолды, 11 яраланды. Одессе Манхэттенде олып кешті. Юк машинасы инсанларыны басып, мектептің бала автобусына оролды айдап жарабадан селянен шықты. Полиция үжім еткенini тоқтатып яқалады. О Өзбекстанда доғма Трамптың фікіріне көре Нью-Йоркта олған фыжа хаставе ақылдан зайыф инсан тарафындан япылмасы мүмкін. Базы мәліматларға көре оның Ислам девлеті террорист тәшкілаты елі әлақалары ола біле. Один из полицейских ранил нападавшего. В настоящее время он госпитализирован и под стражей. У него изъяты пистолет для пейнтбола и неогнестрельное оружие. На основании имеющейся информации можно утверждать, что это был акт терроризма. Украинада терроризмге қаршы режим құветлештіріле. Бұны Милли қавсызлық ве мұдафа шурасының кетібі Александр Турчинов СБУ полиция ве сыңырчыларға еміретті. Бұның себебі соңғы террорист үжімлері ве Украина халық қараманы Амина Акуеваның өлдірі болды. Турчинов бұл әдеселерде Русия изі барылғанына көре. Террористические акты, диверсии, дерзкие убийства, провоцирование массовых беспорядков – все эти события, которые произошли в последнее время в Украине, связаны с внедрением спецслужбами Российской Федерации активной фазы плана по дестабилизации внутриполитической ситуации в государстве. Амина Акуеваның женазесі Днепро шәрінде бүгін қылында анасы Күтлевей Видалашев тедбір олмасына қаршы шықты. Оның айтқанына көре қызы васиетнаме қалдырғаныда. О команданы Иса Мунаевның янында дефін етілмесіні істеген. Октябрьнің 30-ында Амина Акуева ораған ұжым нәтижесінде жан берді. Өмір арқадашы Адам Усмаев әлі берабер кеткен машинаға атеш açılды. Амина башындан яраланып әлі ақылды. Адам ise аяқ ярасы әлі хастаханеге алынғаныда. Ноябрь айында юқарыра ғайла қолған Амина Акуеваның адына алачақ қанун лейхасы көрсетілежектір. Бұны халық депутаты Ичішлер Назирінің меслячысы Антон Геращенко Facebook сәйфесінде язды. Украинада Ахтем Сейтаблаевның Киборги фильмінің ресми трейлері шықты. Бұл фильм Донецк авалиманында кәдеселеріні акс етмектедір. Оны Киев ве Чернигов елетлерінде чықардылар. Декабрьның 7-сінде фильмнің бірінші яйынланмасы бекленіле. Режиссер Ахтем Сейтаблаев фильм премьерасына октябрьның 30-ында елі қолған Амина Акуеваға бағышлады. Сам фільм він буде присвячений якраз таким постатям і особистостям, як Аміна Акуєва, тому що завдячуючи саме таким людям, я можу знімати, кохати, бути коханим
бачити своїх дітей кожного ранку, піти каву, працювати, знімати кіно. Коли вчора вночі я дізнався про те, що вона так трагічно загинула, цілком зрозуміло, що я від себе, особисто від себе, я присвятив прем'єру нашого трейлера, фільму «Кіборги» саме їй. Не бачу в цьому нічого такого надзвичайного. Шымдылык бұл соңғы хаберіміздір. Яңа хаберлер яйынына сат 3-те сейретмеңіз мүмкін. Атерден айрылмаңыз. Көрішмек үзре.